Zabonacalo je. Vozite se ko po ulju na valovima radio Borace. Nisam čuja, si me razumija. Ovo će meni govori kako ja vozim moje auto. Ljubi, majka. Ajde, vadi te kutije vanka, šta sidiš tu bez veze, ajde, požuri, ajde. Jebajte, čovjeka teškog, evo, izvadit ću ih, ajde. Lakše malo s vratima, lakše malo. Domara. Sinko, malo si mi ka slab, a da uzmeš ti malo ove mega mase, a? U mene. Ajde, Boga ti, baba, ne baljezgaje gluposti, ne prodaje galofak bez veze. Reci ti meni, a iđe li tebi kako posa? A, moj sinko, evo nisam cijelo jutro 3 očenaša prodala, dica ništa ne kupio. Je, ova današnja mladost samo ti naokolo vrluda, niko ti ništa ne radi. Je, sinko, svi su na nikoj druozi. A vidi ove cure kako se oblače, pupak im se vidi.
bubrge će priladiti. Sjetim se ja moga pokojnoga Vrani. Ja i ovdje ovaj moj kolega. Došli smo okrenit biznis. Biznis? E. Koji je to? Ajde, Boga ti, ne pravi se gluva, znaš ti dobro šta je to, ležiš ispod toga štanda, ne radiš ništa, aj tamo pribiri krunicu, Boga ti. Nijeću. Šta ti meni govor šta ću ja radit, a? A sam ja malo brimena na svojim kostima prinila priko Vukušća Stina. Ja sam ovdje došla ubi koju kunu. Moj sin Mate oša priko bila svita s nikom kurbetinu. Briga me za tvoga pokojnoga Matu, Stipu i Vranu i odnja djava i tebe i njih sve skupa sa mnom. Stani, šta je? Šta je bilo? Ova glupa baba mi je digla tlak. Pa mi je cukar. A da, jebo, babo, stari. Baba će krepat za 2 godine, boli te kurac za nju. Ma šta ima baljezga 2 ure, bez veze? Boli te kurac za babu, šta sad od babe? Pusti je u pičku mat. Ma pusti babu, jebo. Ako sam je zamolija da mi prepusti štand, da nam prepusti štand, onda u čemu je jebeni problem? Ma naćemo drugi štand. Ima štandova, hvala Bogu, ima i 500 ovdje. Šta je? Okej. Išao na tamo 1, 2 i oni treći problem. Pa to je to. Vidi njih, a? To je... Makni jeba. Hoćemo. Ja materu piću. Ono je naša dobitna pozicija. Ajmo će riješiti. Ajmo ovo zlagano, ajmo, dimi, uzmi ovo, ajmo, mater, štanda, boli me kurac za te. To je stranje, bitno je... Ajmo doli, vozi, gubi se. Objesi se o slušalice. Nabijem te na... To je to, brale, pa šta Slušalice, ti crni. će vi ciljane punite kurac više? Mogli bi mi šta prodao ovo od njih, ovo je najkice. To bi ti mogao sad tu nešto prodati. Znaš šta je okej? Šta? Idem ja malo napraviti džir kroz ovu šumu. Pa ću vidjeti ima li ko da ovdje dođe nešto kupi, a? Ajde. Ajde, ti budi tu Ajde, i sačuvat ću ne ja, mrdaj. držat ću ja, ne brini ti ništa. Ajde, vidim. Where you from are? Odakle i ti? Pa skužaj, curo. Mislija sam da si neka fureškinja kad se tu kupaš sama na ovoj turističkoj plaži. Nisi mi prvi ni zadnji. Ej, pa nemoj ljubavi, pa čekaj, pa se ti to ljutiš na mene. Dobro, u redu. Reci mi, a šta to čitaš? Knjiga Moderna umjetnost. Je, lipo ti je to. Ja ti isto obožavam umjetnost, čovječ. Ti? Ne bi se baš rekli. Da se ne bi reklo. Pa nemaš ti pojma. Evo, ja sam sad upravo bio u jednoj zgradi, razgledava slike i one ostale pizdari. U jednoj zgradi? Da nije u galeriji? Galeriji? Je, galeriji, vidiš kako je to sve blizu i svi se znamo. Točno u toj galeriji. I mogu ti reći da mi je bilo lipo. Vidio sam ti puno lipih stvari. Ich bin in Deutschland. Deutschland. 10 years ago, before, and 20, dam. A reci ti meni, koji se tebi pravac u modernoj umjetnosti točno sviđa? Koji ti je ono baš najdraže?
pravac. Pa, evo, vidi ovako. Bitno ti je da se uvijek ide pravo. Nikad lijevo i nikad desno. I nikad gori, nikad doli, ja. I nikad gori i nikad doli. Jel? E pa je. I have a jahta. Jahta. Jahta is a ship. Brod. Brod jebam ja, mater, brod. A čekaj, a reci mi, čime se inače baviš? Osim ovi pizdarija, češkarija, tih ovdje. A te pizdarije su mi hobi. Aha. A inače sam policajka. Policajka? O, pa nije ti to dobro, znaš. Pa svijet je pun loših, iskvarenih ljudi, pa nisu ti ovako svi dobri, bogati, pošteni kao ja. Aj, molim te, lipo me ostavi na miru. Aj, lipo, držam se odmoriti, aj, ostavi. Nemoj se ljuti, pa slušaj me, vidi. A čekaj, a reci mi, a voliš muziku, a šta to slušaš? Metaliku. Metalku. Metalku, Ja ti isto volim našu tu lipu dalmatinsku pismu. A nude da čuje malo, daj. Kako ovo iđe, stani. Ti Isusa šta ovo dobroga dere, as ti Boga. Posti. A ne volim ti ovu deračinu, Boga ti dragoga, ja ti volim našu lipu dalmatinsku pismu. Matu Mišu Kovača, Milu Krnića. Dobro. Znaš ono? Znaš kako ide ono? Ne zaboravi. Ma daj si normalan ti, makri se čovječe, daću policiju, šta ti je? Ali golubice, pa ti jesi policija. Pa neću zvat sebe nego drugu policiju, di mi, ajde! Ajde, Boga ti mala, ja s tobom u šparoge ne bi išao. Da s nama? Name, nate, name, joke. Jo? J. Dž. J. Dž. I ovako mi nisi bila napeta. Golubice, Ma šta das, šta gut, ko je gori na štandu, ko prodaje duva? Čovječe Boži, pa bija sam gori, nemate, došla si ovdje, vidio sam da te ovdje nema, kad sam ja došao ovdje nemate. Udaci zmaj, Froj. Ovo je žena od njemačkog kancelara. Puna je para, čovječe, upali smo pare, muči jebote. Muže vozi BMW, a nije kocka. Ma šta BMW, ma šta kocku, diži se kad sam reka gori prodava cigare, ono. Smiri se, dobro je. Good. A čekaj, šta si ti radija s onom ženskom tamo? To što se ja radija s njom, to je moja stvar. To što ti radiš s ovom, to je isto moja stvar. Dobro, ajde, šta, idem. Ajde, kifeli, dobro, nema me gura, idem. Amo će, ajde. Tschüss. Evo pandur. Dobar dan. Evo, mi ovdje iz zajednice bivših ovisnika narkomanskih bunika. Ponikva. Evo, kao što vidite, ovdje imamo jedan češalj, ovdje imamo jednu vazicu, a ovdje doli kraj mene između svega toga jedan mali bikle. A doli kraj stola je jedan mali kalorifer. Nije lako prodavat na ovome zvizdanu. Među ovim babetinama, ovdje među ovim svonu. Ajde, momci, ostavite me na miru. Joke! Reci mojoj materi da me uvati, aj! Poštovanje, ej! Šta ste mi napravili? Ste vi normalni? Pa trebate? Ajde.
Stoj! Mora ovdje negdje biti. Ne bi da uzmem propa. Ajde ti provjeri. Ovik ja moram. A šta bi ti tija? Ko ti je kriv što nisi tija učiti? Ajde brzo. Nije ovdje zaključano. Šta ajmo ća? Dolazi ovom. Šta je ono bilo? Provjeri. To tovarom. Podani malo. Nego, šta je napravio da ga mi vata? Ma navodno je švecanje duvana. Ubija čovjeka dok je divlja lemuzinu. Ajmo ća. Ovi novi albumom, nije ovi tamo možda 3, 4 godine. Ovi možda 4 godine, napred 5 čak. Ali ima jedan glazbu i za 10 godina napred. Bio je to naš glazbeni gost, vratit ćemo se njemu nakon malih oglasa. Alo, Pandur, aj puštaj me vanka i dajača, ajde. Pogledaj se na šta ličiš. Mislo ti je tu gdje si završio. Ma šta na šta liči? Ma šta nisam završio? Slušaj me, ajde pusti me vanka. Ma ne znaš ti ko sam ja i koga ja sve znam. Puštaj me vanka kad sam ti rekao. Da, nagleda sam se, tako i kaj i ti. Sidi doli, čekaj suđenje. Dobar dan, dragi slušatelji. Evo, još jednom slušate radijski program Kupujem, prodajem. Ako nešto kupujete ili pak prodajete, nazovite na naš broj i recite to drugima. Alo, je to ova emisija gdje se prodaju pizdarije, stvari, gluposti i to? Da, dobili ste emisiju Kupujem, prodajem. U eteru ste. Recite, imate li kakav oglas? Imam oglas, kako nema oglas za vašu radio stanicu, pravi oglas. Joki. Prodajem auto star 21 godinu, dobro je ono očuvan, ka novi je, samo ne radi liviš. Jesi li ti normalan? Dobro, desni mu je cili crka, ali mu je staklo ostalo na desnom šmigaku. Prodaješ moj auto? Treba promijeniti G, pufnic, cincilator. Misliš neko ti je prijatelj? A on ti zabode nož u leđa. Malo je on udren zadnji kraj, ali neregistriran do, brate, 12. mjeseca. Ajde, šta si se tu usko podaka? Sjedi dobro i miru. Ko da je nama bolje nego što tebi. Ajde, pusti ga reći. Ali ne vidiš da neka munja. Jesi normalan, a? Šta me diraš? Bili, to sam ja kralj. A me se ne siđaš. Ajme, skužaj, care, pa nisam te pripozna na prvu. Šta je kralju kuća stara, a? Šta ima? Nema ništa, stari moj. Pa čekaj, kako ćeš me prepoznat kad se nismo vidjeli ima 100 godina? Pa ja ti bio malo okolo, manta, livo, desno, ima posao 100.000 maraka. I onda došli ovi štakori pa me ovdje uvalili kraj tebi. Ajde, moj kralju, vidim ja da se ti nisi ni malo promijenio. Samo da ti je negdje radit pizdarije i ubost neku sitnu kunu usput. Čovječe Bože, ako se želiš baviti pravim kriminalom, budi čovjeka ja pa se bavi biznisom. A ne okolo kakav balavac pljačkat babetine jebate. Ma šta ti znaš? Nemaš ti pojma. Prodaješ borovinu pa govoriš dici da im je to trava iz Kolumbije. Paši sa ovih pušikana priša na sintetiku, kemiju, LSD, tripove i to, a? Šuti jebate, le, čućete ovi pandur, baš će još veća stranja. Usra si se. Alo, smanjite doživljaj vas dvojica. Niste u Saboru da pričate pizdarije. A koji ti je ovo? A ovo ti je rečina. Redikul ka i ti. Upoznao sam ga ovdje u Pržunu. Rečinu. A kakvu si ti to kriminalnu radnju učinio pa se ovdje
S nama dvojicom. Proda Meju. Ko bi rekao? Ama ljudi, mašina vrlo povoljno. U vašemu gradu unikat. Klasik iz Kragujevca. Demon na demonima. Šta je ovo danas u pičku materinu? Niko neće. Ja ne znam, se uopće isplati to prodat. To nema smisla. Prijatelj mi ga je ostavio. Ma neki posao na granici kaže, ima ovako mali pinel, mora napiturat cijelu granicu. Možeš vjerovati, di to ima u pičku? Ja vjerujem. Ja govorim, napravio bi više za tebe. Išao sam ga na radio prodat, pa ne mogu nikako. A znam, ali slušaj. Amo ljudi, samo danas u vašem gradu Stojadinov. Malo je taki prijatelja moj kume danas da ti on ostavi auto, ode ča i da ga ostavi tebi. A? Šta ti život znači, pitaj mene. Dobiješ odgovor na pitanje, malo socijalne teme. Mislim, nismo bez markice koje postoji negdje spreme, bez adrese. Niko ne zna, nema veze, znaš da ja znam. Znaš da nikad nisam nikad, znaš da znam se. Uvijek ja imam posla s nekih klošari. A šta opet ovo smucaš Sokol, da? Uvatili su je da krade na pazaru auta, neke gluposti. Što ćemo sad s tobom čercama? Mala, nešto sličiš, majke ti su super. Šta ne porediš malo te kos? Da si moja, ne bi takva po svitu hodala. Si mogla lipo ići u školu, a ne da te policija privodi. Da, djevička. Ja sam ja i na brodu. Vidio sam svakakvih đavala, transvestita, pedera, ali tako nešto nisam nikad vidio. Ajmo učit tamo, pa da ste šta bolje od nje. Nisam od nje, ali jesam od vas. Pandurska, gamadi. Prije 5 godina je bilo ovako. A danas ništa, staj dođe koji stari, drči je bogati kolovački čuko i hoće porniku. Šta hoće? Porniće? Jeba. I ove CD, ova ceca, ova đava, kako se zove ovi Srbi. Ja sam, prijatelj, nosio uniformu, borim se protiv njih, a evo vidiš sad. Sad neće niko nego to, ova mladež, ovi što mlate glavom kod Ivi i Godini. Alo, Pandur. Što se hoćeš? Jel ja imam pravo na jedan telefonski poziv? Ma nemaš ti nikakvi pravi vrasa leći na gnjavima, Pa daj, ne zabaj, gleda sad filmove, znam kako to ide i veći kriminalci imaju veće pravo od mene da zovu nekoga, pa valjda ima nija. Koga ćeš zvati? Pa advokata, koga bi drugo. Ajde, dobro, ali samo kratko, Jebi ga, moraš od nečega živi, šta ću ja? Srbija ti ide najbolje danas, čovječe, bolje nego... Je, upravo si. A šta ću? Viš ti ovi mobitel. Ej, jebe! Navalili svi. Hoće svi kupit stojku pa se priko veze tuku. I ti imaš mobitel, imaš sve. A ja ne be, ja ga nema i ne briga. Ojme, što ću ti napraviti? Alo? Joke! Pa di si ti nesta, pička mu materina? Ma nisam nestao nigdje, šta ti je, evo me, di ću nestat? Pa kako nisi, idiote jedan? Ma znam da sam ja tebe spasija, eto vidiš kako sam ja tebe spasija. A šta ti činiš, idiote, da mene spasiš? Radim, čoviće, na tome. Ne lade ni jaja, radi na tome. Slušaj, ne mogu sad ovdje pričati, ovdje ovi milicioneri su i ovdje. Slušaj me, ovako vidi. Ma ne zanima me, prodaješ moje auto. Ma šta prodaješ moga Stojadina, jesi li ti normalan? Prodajem ga. Sad sam na pazaru i sad ga prodajem. To je prva stvar. Druga stvar, nije to samo tvoj Stojadin, zajedno smo ga zakinili onom Slovencu. Ma zato što sam ja tebe spasija, sad si ti dužan da mene spasiš, jesi me razumijem? Pa ja ga prodajem kako bi te izvuka. Šta ja znam koliko jebote, šta pa suci su to, podmitljivi su. Ne znam koliko čuješ i da ti govorim da ga prodajem da bi te izvuka. Požuri. Čuješ li šta ti kažem? Požuri s tim. Ma opet ne boj se ništa čoviće, riješit ćemo to, ti si, računaj da si već vanka, alo, vanka si.
Opet on, ma riješit ćemo to kad sam ti rekao, ajde. Dobro je, ajde, bravo. Tako ćemo mi, hoćemo, tako ćemo, ajde. Aj Bog. Amo ljudi, stojka u odličnom stanju, mašina, prva ruka. Šta je to slušalica? Slušalicu da? Aj, vrati se leče. Ova generacija od 28 do 35 godina ovako mora gurat do 40 godina. Prijatelju, pričaš svašta, a moja jaketa više vridi nego ovo što vidim. Moja jaketa više vridi, još uze ili nećeš? Evo ti ko, brate, 200 maraka. Ma braj čovječe, koji 200 maraka, ba, za 200 maraka ću ja tebi dao ovo zlato. Ovo auto je u prošlom životu Jaguar bilo, alo. Ali viš ti na što ovo liče, ovo se raspada. Ma čovječe, šta pričaš ti, ali nešto mi dan nije dobar. Aj daj 250 maraka sidni u nju i vozi. Možeš biti sritan što se aj daj 250, aj nemoj pizdit. Evo će biti odriči 250. Ajde, nemoj da te čekam, ajde. Možeš platiti misu za ti 50. Pazi kako voziš, ovo je Tito vozijač. Možeš platiti misu. Aj Bog. Bog. Alo, evo, neće upali. Šta si ovo prodao? Jebote led. Alo, momak, pasi. Moga bi ti pasti s još nečim? Dokumente na sunce. Mislim, nema dokumenta, šta će? Šta će ti, pa voziš... neki problemi. Ha je, voziš motor, moraš imati dokumente, di ti živiš? Ne vozim motor, guram ga, razlika je, znaš, ga gura, ne vozim. Mene se našao ovo zajebavati. Ma nisam, čovječe, ne zajebavati, nego samo ti govorim da guram motor. A pa zjebati, to je ono moj motor, šta mogu ga gurat ako sad ludu, pa ću ga ubrdo gurat. Slušaj, dođi sekund vam, ajde. Imaš ove što ti jure 300 na sat prave probleme, igraju se zelenog ruleta, prolaze kroz zeleno sito, ono, vata njih, pusti. Mene si našao ovo zajebava, ta ašaru jedan. Nisam, govorim ti lipo, šta sad jeba. To je tu da se nisi maka. Slušaj, sad su me zvali iz postaje. Opet su privremeno s ludom kosom priti da će se ubiti ostale pizdarije. Morat ćemo odmah ići tamo. A luda svita. A šta ćemo s ovim nove? Ovaj? Majke, ti su svoje, pa pogledaj, viš da ne more oda, kamali se baviti kriminalom. Ajde, je. Stani. Šta je? Ja sam i pismo, evo. Ovi pusti se izvuka, ima se sriće. Ali ako te još jednom uvatim da guraš motor, piješ neke droge ili mi švecaš neke igle ovda, bilo šta drugo, Boga mi ću te uhapiti. Pismo si mi prikinja. Da, vi pa dobili se stvarno u kursu. Pa pismo si mi prikinja, evo. Pazi kako voziš, nima slane po cesti. Ne boj se. Pa ovo je katastrofa. Piću, materi. Šporki! Ej, da, evo, sad sam sve prosuo. Di si Šporki? Šta je ovo? Evo, ništa. Kako si me našao ovdje uopće? Kako te neću naći? A svi znaju da tu stojiš po cijele dana i travariš se. Tučeš džoku za džokom. I šta sad kad si me našao? A ništa je, bate. Bija sam u tebe doma, pa te nije bilo. Nije me bilo, je? A? Čudno, skroz da sam odda, a nisam tamo. Kako to?
Moram ti nešto važno reći. Reci. Šta? Ne mogu ovdje ti govoriti. A ne možeš. Ne mogu ti ovdje govori, jebi ga, ozbiljno je, ne mogu ti ovdje reći. Pa to kad naba Buskana umrla, ono, mačka nije prošla ovdje. Kralj je u čorci. Kralj. Ma ne spomenjem mi to đubre jebo. A ja znam da je đubre jebo, moja mater. Znam ja da je đubre zajeba me milijardu puta i šta bi sad tribao, djeba ga. Znaš što ću ti reći? Jebe me se. Jebete se, a? A nije te se jebalo? Kad smo kod dica porazbijali onu peglu, ono iz kemije, okrenili je naopako. I se sjećaš ko te izvlačio? Đubre te izvlačili. Jebete se, a? A šta, ne sjećaš se? Kad smo porazbijali one prozore na školu. Čekaj, ko te onda izvlačio? Đubre te izvlačili. Lipo boga mi šporke. A šta kada me jedan put uvalio? A kad te pandurija tražila 2 mjeseca? Ko te onda sakriva? Đubre te sakrivala. Šta bi ti sad pomoga đubretu? Jebete se. Dobro je šporki. Hvala ti, ko da jesi. Čekaj. Opala, šporki, nije loš tančić. Iako stara radi uzora, a? I ovo je stara uzela, ima mjesec, 2. Nije loše. A uzela ga nekog Rećine, jesi ti čuo za Rećin? Koga? Za Rećin. Nisam. Nisi? E pa dođe priko Rećin. Malo su papiri sumnjivi, ali pola cijene. Papiri su papiri, a? Papiri su papiri. Šta je ovo, šporki čovječe? Imaš metak jebote, metak. Vidiš što ovdje puške, noževi, lovci u snijegu, ono, pa ti si skroz probija, ti si bija miroljubiv. Da, budale, pa znaš da nije to moje da sam uvijek bio normalan, ono, kad se sad bavija s tim, mene uvijek rock'n'roll zanima, šta je tebi? Da puške pištolj. A to stara uzima, priprema se za staro kad se radi s puta. Si lud? Šta ćemo raditi s kraljem? Šta ćemo? To je bila tvoja ideja. Moja ideja je. A ne. Moja ideja je bila da podmitimo suce, ali ja i ne mogu podmititi svojih 200 maraka šta ima. I šta bi sad trebali? Jel imaš ti šta? Čekaj, ovdje stara drži. Novce vada stalo šta. Pa ćemo vratiti kaj obično. Koliko ima? 200 ima. A daj, pa nemoj me jebat sa 200, čovječe, šta ću sa 200? A ima 240, imaš tamo kasici 37,5, šta bi ti aj? Šta? Ću glavom kroz zid. Moramo smisliti način kako ćemo nabaviti još para, eto to bi ti ja. Ja smislim način. Ćemo pustiti film možda vam pada šta napraviti. Šta imaš? A ima ovi, vidit ćeš sad. Ovo sam drnim na staro, s pazara auto. Obračunu Andoni. Ajde, stavljaj šporki. James Bond je stvarno facaj. Je, žešća kraljina, znaš, žešća kraljina. Idi ga. Ali kao, Crka neće, znaš. Jebate, znaš šta mi je sad palo na pamet? Šta, ono, da idemo sadi marimahun okolo, skidat se goli, doći ispred pandurije, Ne to, čovječe, ne to, ej. Pa ti vidiš šta se događa u ovom filmu? Kako neću vidjeti, jebate, pogledaj koju pičku vata, jesi ludi? Ma nešta vata pičku jebate, jel vidiš koja se lova vrti na kocki? Jel vidiš ti to? Čovječe, tako sam se nabrijao na ovo je ludilo, ovako. James Bond može, ono,
Daj, da, sidi bit će šporki free. doli bogati. Si ti ovo ikad igrao? A nisam, ja sam ti išao za briškulu trešetu. Čovječe, ne pitam te za briškulu trešetu, pitam te si bija u kockarnici ikad? Nisam. Jesi ti? Jesam, bija sam par puta s kraljem. Nije bilo uspješno, jebika. A ništa, igrat ćemo, nemamo šta izgubiti. Ima. Šta? Lov. Stavit ćemo 500 oja na 13 crno. Šta kažeš? Može, stavi. U biti ti imaš iskustvo u tome, stavi. Ti si išao 13 igrat. crno. Sedam crveno. Sedam crveno, čovječ. A ništa, sedam crveno jeba. To znači sad smo popušili. Ne, nismo, prepopušili smo. Evo te ti u 2 sekunde zdiviš 500 Čovječe, sam oja. te pitao ćeš da stavi na 13 crveno, stavi na 13 crveno. A nisam rekao da staviš, nego si me pitao ćeš li staviti. Ja sam ti rekao da nisam nikad igrao. Ništa, okej, Sad sam igramo sam, dalje, šta? nemamo sad šta, idemo igrati. Moramo igrati. Daj lovu. Moramo igrati dalje. Šta kažeš da stavimo na 7 crveno? Ne staviš, šta ću vas. 7 crveno. Čekaj. Šta je sad? Čekaj. Šta je, čovječe? Nešto me kroz glavu prošlo. Pazi, energije su u pitanju, sila. Da. Pogledaj ovo. Hendrix, Joplinica, Morrison. Svi su umrli sa 27. Evo ti sad je Kurt Cobain isto. To ti je to. Moraš platiti energiju brojeva. Dobro, šporki, jesi siguran? 27 crveno govoriti. 27 Samo crveno. stavi. Tri crveno. Pa jesi ti normalan, ubit ću te, jeben, tebe i Hendrixa i Cobaina i Janis Joplin, pomogte kurac, čovječ. Pa šta si ti bidan zna, pa reci kralju šta si bidan zna. Aj ti si 500, pa šta sad? Šta si ti bidan zna, nisi znao ništa, jebi ga, zbog tebe smo sve izgubili. Daj malo te pive. Neš ti da ništa, možeš dobiti samo šaku u glavu. Daj guc pive. Reci ti meni šta ćemo mi raditi sa kraljem. Čovjek čeka da ga izbavimo vani. Zašto je novću uhapšen? A za ništa, ko i ja, jebote. Išao je zarađiva za crni kruv. Hvatilo ga je sa štekom duvana, čovječe. Možeš to virovat sa štekom jebeno. Sa štekom duvana. Danas svaki normalni čovjek pljačka, pali, siluje. I sad će neku kaznu mu dati za par šteka duvana. On će dobiti neki dobrotvorni rad. 2-3 mjeseca. Pa šta, mjesec dana maksimalno. I onda gotovo. Dobro, ti govoriš porki, čovječe. Ej, možemo reći da smo podmitili suca. I uvijek ćemo da neku kaznicu, on je za tjedan dana vani. Manje, čovječe, bravo šporki, ej. Čekaj, koma suđenje? Preksutra. Vidiš. Da smo dobili lovu u kazinu, sve bi pročernali. Bili? Dobro, ja bi. To bi ti potrošio. I ne bi ti bija ni prvi ni zadnji put, znaš. Znaš šta ćemo mi? Ti ćeš ići njemu na suđenje preksutra. Ja ću ići na suđenje. Ja ću ići na suđenje. Hoćeš jebote. Šta da me pripozna neko? Pa mene će pripoznat, ja sam bija sa njim, čovječe, znači da sam ja. Vidjeli su me, mogu odmah nastaviti u Bilice, nije mi daleko je. Dobro, okej, ja iću. Šta ću tamo? Pa ništa, čovječe, opusti se, samo uđeš, namigneš mu kad te ovi skuži, razumiješ? Suda će mu dati neku kaznicu, razumiješ, vamo tamo, izaće za 2 dana. Onda ćemo mu napraviti neku pijanku, zvaćemo Žaca, Struju. Pa i ti ćeš doći, čovječe, pa nisi ni ti pas Marsa. Napit ćemo se, uvrćemo se, Najstović će zaboraviti ko da ništa nije bilo. Razumiješ, a? Da vidimo sljedeći slučaj. Aha, to je...
Za niz prekršaja tereti se Antonello Semi Joe dinastija Čepinar. Šta vam je smišno? Jel vam moje ime smišno? Mir u sudnici. Suđenje se nastavlja. Molim tužitelja da pristupi. Nemoj mi se naslanjati na stol. 100 puta sam ti rekao. Pusti mi tu macu. Dobro. Da krenemo sa suđenjem. Optužen je pred nama počinitelj je mnogih kaznenih dijela. Danas ćemo mu dokazati ilegalnu trgovinu cigaretama. Pogledajte ga na šta liči. Kriv je 100%. Loše odjeven, neošišan, neobrijan, odbojan. Bija biti odbojan. Da te zatvore u pržun i ne puštaju vanka ka i mene. Miri se, Antonello. Nazove me tako. Mir u sudnici. Imate li što za dodat, tužitelju? Za sada ništa. Dobro, neka branitelj pristupi. Pogledajte ga. Nije on nikakav kriminalac, on je žrtva društva. Nije on kriv šta nema posla, pa mora pribjegavati alternativnim načinima zarade. Svak bi na njegovom mjestu isto postupio. Ma hoće li to brže malo? Mora nići kući ručak skuvati. Tišina u sudnici. Nastavite. To je to, nema za sada više ništa da reći. Kako ne može? Ajde, požurite, molim vas. Čekaju me balote. Imate li vi, tužitelju, još što dodat? Imam. Tužiteljstvo poziva zaštićenog svjedoka broj 47. A di ste nju iskopali? Recite sucu, da li je u ovoj prostoriji osoba koja vas je napala da je nezakonito ustupite svoj štand? Eno ga, nuga. Troljo! Ako napravite samo još jedan ispad, izbacit ću vas iz sudnice. Da li ste vidjeli da osoba koju ste pokazali ima namjere baviti se ilegalnim aktivnostima, kao što je prodaja duhanskih proizvoda? Prigovor. Tužitelj postavlja svjedoku pitanja. Prigovor se odbija. Tužitelju, nastavite. Nemam pitanja, neka gospođa odgovori. Gospođica, molim lijepo. Je. On je bio. S još jednim crnim đavlom nosili su kutije pune duvana. I ko zna čega još. Samo bez psovke, molim vas. A? Bez psovki! Pa šta vičete, nisam gluva. Branitelju, imate li vi još kakvih pitanja za svjedoka? Nemam ništa. Kako nemaš? Nisi li zato škole završio? Ma u stvari nisam ni završio, ostala su mi još 3 ispita. Ne mogu vjerovati. Pa di je ovdje išta? Pa di je taj profesionalizam? Sud je donio sljedeću odluku. Optuženi Antonello Semi Joe Čepin... Tišina, molim vas. Dakle, odlukom suda optuženi se tereti za napad osoba 3. životne dobi i penzionera za krijumčarenje narkotika, vožnju neregistriranog automobila marke Stojadin Bili, prodavanje vapna ispred osnovne škole, ilegalno izgrađene septičke jame, radi iznude, prinude i ponude, neposjedovanja dozvole za kajić i pentu, Tomos 4, radi opetovane vožnje bez karte u autobusu smjer općina bolnica, radi unošenja bengalki i eksplozivnih sredstava na utakmicu Hajduk Dicmo juniori, radi krađe i preprodavanja mahovine na pazaru. Pa će prema tome odslužiti kaznu od 6 mjeseci zatvora. Ubit ću te, babo! Ubit! 6 mjeseci? Pa je on popušio da smo mu mi kao pomogli? Je li popuš? Pa ti znaš što je on radio u sudnici? On je pušta neartikulirane zvukove, baca se po... Izvodio neke cirkuse, piljaka, bisni pas po podu. Dok mu nisu stavili lisice od uklaga vanka, to ništa nije. A kome je sve pritija? Sucu, branitelju, tušitelju, da će se skratiti za glavu. Nama nije reka će skratiti za glavu. Reka će nas ubaciti u porta pak i odvesti za brda i da će nas mjesec dana sići komad po komad. To je reka. I ti mi govoriš kada ništa nije bilo.
Jeba, pa ja ću. Pa šta mi odmah to nisi rekao? A nemoj, ti sad razmišljaš crno, nemoj tako. 6 mjeseci u zatvoru. Razumiješ, sad je tamo literatura, ta, joge, napredak. Ali ti mene slušaš. Slušam te, a to je popularno sad su svi u tome neki new age, neke ludosti, svi su u tome, razumiješ? Tako će on ući u to. Počet će meditirat, otvorit će mu se neke čakre, otvorit će mu se nešto. Neće doći, on kad iziđe zato, on će biti drugi čovjek jebate, novi Gandhi. Gandhi? Ne Gandhi, Šporki, bit će papa novi, naš, novi papa. Šta pričaš ti, čovječe, šta pričaš, jebote, Ledon sve šta zna pročita koliko mu je goriva ostalo. Ali ga ti vidiš da ide on s lancunima okolo, kao prosvjetlija se nešto. Jebote, reci mi šta ćemo sad? A ništa. Plana je da nema plana. To je moj način rješavanja problema. Jebeno, stari, svaka čast. Samo čeka da izađe iz zatvora i da nas potamani kaš takore. Čekaj, šta bi sad treba? Moramo nešto napraviti, stari, kad smo ga zasrali s temelja, moramo nešto. Ali baza u tome šta nemamo plan. Kako nemaš plan? Pa jebate, ne možeš me pustiti da se sad trunem ovdje kao neki kriminalac. Pa ti jesi kriminalac. Pa dobro, pusti to, ti se pravi kada nisam i učini nešto da izađe vanka, naloži nešto, napravi neku žalbu, nešto, izvuci me vanka. Ne mogu ja ovdje više stati, šta je tebi? A kako ću te izvući kad te već osudilo? Hala, njega već me osudilo, pa ti si završio škole. Nisi. Pa svejedno, smislit ćeš ti nešto, pa ćeš me izvući vanka, ajde. Znaš ti svakoga ovoga djavla, hoćeš prestati čitati te novine, istu bananu i slušaj me dok ti ja govorim, ovo je bitno, pusti te gluposti. A slušaj, situacija je takva da šta je tu je. Dobija si 6 mjeseci zatvora, zato se dobro vladaj pa ćeš izaći za nekih 6 mjeseci. Ti se dobro vladaj vanka, pa onda ću ja izaći prije, sve čuje. Aj, hoću smirit se. Znači, ja ću pokušati nešto srediti preko veza, naći neku rupu u zakonu i bit će sve u redu. Ja požuri s ti ne sme čuja, jer kad izađe vanka, tebi ću se prvome osvetiti. Spremi to kono banane. Nisam je ja bacija. Zasjedu radiš ovako, Vidiš ovoga svon, glavinja, što će sad baci balot. Ovi u zelene gaće. To ti je Rodić. On je kao glavni u panduri nešto. Pogledaj. Ne, pocipat će se. Vidiš li Twinga ovoga? To ti je njegov Twing. Znaj si debila, čovječe. Pun je para vozi Twing. Ali čekaj, zašto si mene ovdje uče dovedaš? Što mi spominješ ovo zelena gaće, zelene Twingo? Zato što ćemo ukrast tog Twinga. Ukrast ćemo Twing? Pa reka se ima para ko blata, može kupi jednog, dva, tri, a mi ćemo ukrast Twing. Pa imam povjerene informacije. Povjerene? Provjerene jebote. Isto, imam informacije da ga čuva kada je ozlata. Da iš priča, bila mu je mala, bolesna. Razbolila se nešto u vrtiću, rigaju se i ovi pere auto. Sad treba doći po malu vrtić. I došao on, a nije ti asist u auto. Zva hitno. Hitno je da ova mu se mala ne isporača po autu. Zva je hitno. Dike, totalno lužak. Debil je. On je lužak, debil. Katastrofa. Užas je. On smrad. Ali dobar je lik. Ma da. Debilčinasta. Auće. Ime. Idem. Pazite se to po uvu na valovima radio Borace. Evo ga. Moj Twingo. Vidi ga kako je lijep.
Di ćete s tim? Pa to je moj Twingo! Ali vi znate ko sam ja? Alo? Alo? Ko je? Alo? Alo? Ko je pitam? Ja sam Rodiću, kućo stara. Di ti je Twingo? Moj Twingo. Tvoj Twingo, bogati čiji, jer ga želiš vidjeti više. Naravno da želim. Rodiću. Ima jedan zatvorenik, zovu ga Kralj. Kralj? Nika čuva, pa šta si ti čuva jebote? Slavu Raška, ne znaš ko je Kralj, Kralj je legenda najveća. A da, sad sam se sjetio. Sudac mi je o nekome govorio kad smo igrali na balote. Slušaj, sudac, ako ga želiš ikad više vidit, pustit ćeš ga iz zatvora i mi ćemo ti donit tvoga Twinga. Jel može? Može, valjda. Nema valjda, nema možda, imaš ga pustit, pokazat ti otpusno pismo, evo ti Twingo nazad. Daj mu malo Twingo. U redu, pustit ću ga. U redu. Ima jedan kameleon. Kameleon. Nije kameleon, jebem ti. Ne kaže se kameleon, kamenolom. I kurac, kameleon. Alo, ima jedan kamenolom na izlazu grada. Znam, samo reci kada. Sutra u podne. Spazi, vidi li uopće kapu od pandura, kamoli cijelog pandura, igrat ćeš bingo da dobiješ Twingo. Nema. U redu, ma doći ću, ali čekaj, pa ja sam ipak policajac. Pa jesi, a ja mislim astronaut. Slušaj, dođi bez značke sutra u podne. Ajde, Rodiću, kućo stara. Majstore! Jokice, znaš što mi je palo na pamet? Šta ti je palo na pamet? Jesi ti kad razmišljao ovi transseksualcima i to? Znaš ti šta su transseksualci? Nisu transseksualci, nego transetivi. Ma dobro, jesi ti kurac. A meni je nešto palo na pamet, viš. Oni isto idu u kafić ka ja i ti. Oni piju ove sokiće, limuniće i to. Alkohol ne piju. Pokojna baba mi je rekla. Šta misliš? Kad njima se ono pripiša, koji meni i tebi. Znaš, ono, koji zahod idu, muški ili ženski? Ženski. Ženski. Transseksualci u ženski. Ali čekaj, pazi. To su fiziološke potrebe, tjelesne. Pišanje, tjelesne potrebe, pišanje. Jer oni su muškarci zarobljeni u ženskom tijelu, da razumiješ? Tu su o tjelesnosti radi. A jebate, ako hoće biti žena neko, onda radi sve šta radi žena. Ima menstruaciju, dobiva alimentaciju. PMS, SMS, sve znači. Hoće biti žena, rade sve šta rade žene, idu u ženski vejci. Ma dobro, to je to. Ali oni su muškarci zarobljeni u ženskom tijelu, kako ne shvaćaš? Pa zato idu u ženski vejce. Ali tjelesne potrebe. Tijelo, ma... Evo ti pas je. Pusti pasa sa pasa, pa hoćemo ga zgaziti, šta? Nastavimo priču. Idu u ženski WC. Ali idu u muški tjelesni. Pa idu u ženski WC, kad ti kažem. Travestiti idu u muški. Čekaj, si ti kao vidjeti travestiti. Daj, da vozi, boli me kurac, di idu neki, evo, idu u ženski WC. Ja mislim kad bi ti vidjeti transseksualca bi pala kolima. Ja sam vidio transseksualca. Evo ga, Kremer. Di? Di? Ajde, vozi, bogati, boli nas briga da idu.
Je li auto čisto? Evo ti ga, braco, pa vidi. Di su ključi? Zakopani. Ispod vrata. Otkopaj! Postoje 3 vrste ljudi. Oni koji kopaju, oni koji ne kopaju i oni koji nose original cvike. Ti kopaš. Je vam bila jaka ideja doći s jednim autom, i šta ćemo sad? Gdje je taj tvoj motor? Razbija ga je jedan. Stopaj. Čovjek. Šta si stao? Možemo li s vama? Recite momci. Ajde neki. Ma stopamo cijeli dan, niko nam neće da stane. Imali smo posla, dečki, doće neko drugi, stvarno žao mi je. Neće niko da nam dođe, čekamo cijeli dan. Ne, a stvarno imamo tu opremu, ne možete na nesu, ćete nam... Ma nećemo sis na opremu. Gadna su vremena, još sam samo treba da nam tu nešto... Ma nećemo ništa, 10 kilometara. Šta mi znamo, s kim se vi, čim se vi bavite, danas je svača što. Ajde, platit ćemo, daj, pribacite nas 10 kg. Platite, okej. Ali unaprijed samo. Koliko maraka? A da, dogovorit ćemo se, Bože moj, sve ćemo se dogovoriti. Šta vi radite ovdje u vodom? A stopamo, čekali smo vas da stane. Da, znam kako. Evo, ja sam kralj, ovi je Joke, a ovi je Šporki gore. Šta i to radite? Ajde, lipo uđemo, dogovorit ćemo. Čekaj da se dogovorimo. Samo će se, evo, ako imate lipo kad dojemo tamo, nećete izaći iz kombe dok ne platite par. Znači 100 maraka svaki po 30 i nešto, to nije puno. I nemojte, molim vas, kad uđete, pazite... Nećemo sis na gitare. Ma nećemo sis na gitare, 10 kilometara. A možete njemu zahvaliti, samo i nemoj mi sad športki za športka ovdje. Ma nećemo. Polako, molim vas. Kralji, Šporki, pa nećemo činiti pizdarije. Ajde, šta ću od vas jedan klošar. A nije klošar. A šta ti je tako? U zatvoru sam malo razmišljao o svemu ovome što se događa. Malo se očvrsnio. To se vidi. Shvatio da treba držati do sebe i do svoje riči. Obećao sam onoj babi u sudnici da ću on se osvetit i da ću on napraviti svašta. Opa, super.
Ali je nećemo ubiti, samo ćemo je malo pripast. Je. Ja sam za. Baš mi fali malo akcije ovih dana. Ja isto. Napravio sam nacrt u zatvoru. Šuljat ćemo se u njenu kuću. Šarat ćemo joj sve zidove, sve ćemo joj porazbijati, cijeli namještaj ćemo izrazmišljati, sjebat ćemo je psihički. Tako da zna s kim ima posla. Prežestoko da bi mi nešto radili, to ne liči na nas. Treba ipak pokazati da smo i malo milosrdni. Je. Aj, kad ste spremni? Što se mene tiče, možeš sutra daći. Mene isto. Odlično. Takve vas volim. Čekaj, zašto ja imam ovoliku glavu? To je radi perspektive. Šta nisi išao okolo ka i mi? Ajde si lud da se polomi. Ovako će ti ostati stope u zemlji. A kaj stope zgazili bi cvića? Amo, čao. Ko će prvi? Ti ćeš, ti si radio nacrt. A je vas ubila velika hrabrost. Ajde. Ovo me podsjeća na epizodu Cestanih staza, da su pikali. Ma začepi i penji se, ajde. Amo, čao, ajde. Amo. Mirisam sam se. Glupane, ali ne vidiš da smrdi po raki. Tek sad vidim da se ne čuje miris. Pa kad si, idiote, zadnji put vidio da se neko namušćava s rakijom? Če svega danas ima. Pogledaj kako je stara bila dobra kad je bila mlada. Koji si ti, luđak? Amuća, ajde, nećemo ovdje stati cijelu večer. Amuća, Amuća, ostavi tu sliku. Slučaj u 2 dana, tu mi je kućušao kad ide od jučera. Lik je vidio kako mu ukralo kamion i vrati mu ga razbijenoga. I stari vidi i aj, moždani. Ne, pa ne vjerovat. Ovo je neki zajeb, ovo nije slučajno. Neko je druka među nama, neko je cinka. Ko će druka čovječe, ko je zna, niko nije zna, jebote. Šta ćemo sad? Ne možemo izaći putem koji smo došli, sinjaće nas. Jedino nam preostaje da... Kako izgleda?
Kiturica. Lako ti je zajebavat, vidit ćemo te sad u akciji. Amo ča. Šta se dogodi? Ljudi moji, pomagajte, šta se dogodi za Boga? Seja moja, šta je bilo, majko moja, šta se Koji ste vi? Mi smo prijatelji. Kako vi prijatelji? Ja sam Roža, Jarmilina sestra. Dobro, ja znadem da ona nema nikakovih prijatelja. A eto, mi jesmo prijatelji. Kog Boga ste radili tote u odniku di su sobe, a? Ma donijeli smo ovu rakiju sa sela. Za masiranje. Rakiju, znate rakiju za masirat. Mi smo nju poznali na onome gori štandu kad je prodavala one pizdarije U svetištu. Suvenire. A je, govorila je ona meni da je Gorika u svetištu upoznala neke momke, dobre momke. To smo mi. Ali isto da su bili tamo i nekakvi divljaci. Ma. A prijatelj, da kud nego prijatelji, koga bi Boga radili vode uva doba noći. Pa gospe moja, Bogu hvala da si mi poslao ove dobre momke. Amo dva, dođite mi pomoć, ovdje trebamo prebaciti. Amo davamo ruke. Jarmila moja, neka te tu stoji. Jarmila moja. Gospe moja, šta se dogodi, seko moja. Pomozi ovdje, ajde. Aj meni. Dobro će biti, ajde. Dobro, učinite još da. Gospe moja je sveti, Bože valat. Čekaj ti kućeš, to otes. Ne treba, mogu oni sami do bolnice. Možemo mi šporki sami, pomozi ženi, pomozi. A Bog vas blagoslovio, sedi tote. Bog bija sva. Neka te vi filmuj. Sve ćeš ti meni sada u njoj zikazat. Ma svaku malu ja želim znati. Kakova je bila? Je li vam bila dobra? A mislim, bila je, nosila je crninu i to, a bila je dobra žena. Je, to je nju najposlije i dotuklo. Kad je sin mate s onom rozpijom uteka, to je nju ubilo. Ne, stvarno, kasno, gospođa bi mora ići. Ma stoj još malo s menom. Ma li ne vidiš da sam sama? Ma vode sam ko čuk. Nikoga nema doli dragog Boga. I one moje Lare. A kako je nema? Ma sad će ona svaki tren. Ne, stvarno, kasno, stvarno bi mora bi poći, A sad će ona. Svaki sekund. Samo što nije došla. A ti šta, ako stvarno ne dođe za minut, ja ću stvarno... Šta je bilo, gdje ono? A odvela su je neka dva dobra momka, a ovo je... Drago mi je za Larom. Ma pravo fini momak. Svetac, šta ću ti govorit? Ajde, deca, ostajte vi u dobro. Odo ja leć, je moja Jarmila. A dobra ti je frizura. Hvala. A i majice te super. Šta ćemo sad? Koke. Oprosti. Si li vidjela neku ovdje babu što su je doveli večeras? Što je udrila neka kap ili nešto slično? Soba 19. Soba 19? Hvala. Lipa. Ja, braco. Odlično je, braco. Dajmo, idi babu, čovječe. Hajde, Baba je nećemo ti vidjeti sama. babu, nećemo vidjeti Mora, babu. ko će je vidi, ako je nećemo vidi, ja i ti. Ako vidimo babu, hoćeš li začepiti? Hoću, evo, obećajem. Jel može? Može. Hajde.
Šta smo sad dobili kad smo ovdje? Pa stani da vidimo kako je. Eto, vidjeli smo. Amo se čaj. Čekaj sekund. Amo vidi babu. I šta smo sad dobili kad smo vidjeli babu? Nemoj me šta sam ja mogao? Šta si mislio kako će reagirati? Šta ću mislit, čovječe, nemoj me zajebavati. Jesi mislio da će nam nariza sira i pršuta ili kad nas dvojicu vidi kretena, ono? Je li ti mene uopće slušaš šta ja tebi govorim? Slušam te, čovječe, tako je kako si rekao. Tvoja mati je legla da spava, a ti nemaš sna. Dođi, srce te zove, čekam te ja. Tvoja mati je legla da spava, a ti nemaš sna. Dođi, srce te zove, čekam te ja. Dođi, srce te zove, čekam te ja. Šta je? Šta ću vidit priče? Vidiš da pišam već 2 ure. Možda mi nešto nije u redu s mjehuro. Čovječe, ušli. Šta je ušli? Ono. Ma šta ono? Sinko, smjeri se, znam da je blizu psihijatrija, ali svejedno. Hajde! Ovo je nesvješteni transvetit. Da je svjestan svoje ženstvenosti, onda bi debi ličao u ženski Voli me vece. briga šta je, sam ti rekao da sam u pravu. Hajde, moj sinko, di mi ćavno. Šporki! Šporki! Pričam, porić, skompali su se, šta? I šta je onda? Ja sam skupio ovo svoje malo par stvari šta ima, onu knjigu i priselio sam se do nje. Eno sad tamano i kupujemo cviće, ne, tamo. Kupujemo cviće, neko je zgazija cviće za kuće. Cvić, u toj priči, jel? Ti si skroz puka. Ništa, idem, čao, čekam. Znaš di ćeš? Čini mi se da se negdje sinja, ali ja ne mogu nigdje smisliti. Sad imao neku šemu, s njom neće to dugo trajati. Evo, ovdje mesici, ako nije tako. Stojadinović, kralju! A nemamo ključ, jebote, kako ćemo ući? Moj, okej. Znam ga ja otvorit. Pa to otvara, ajde kad nema neko. Poda mi je čačinu. Ajde. Vozimo po gradu.
Kako ti ja nema dice, ti to znaš. Htio sam ti ostaviti tebi kamion. Meni kamion? Koga ću? Čekaj, ima samo tebe. Jedino tebi. Hvala ti moj striko. Malo iznajmljivati. Šta je iznajmljivati? Mi ćemo iznajmljivati. Mi ćemo iznajmljivati strancima. Šta je te, čovječe Bože? Slušaj. Sad mi ćemo iznajmljivati. Nema tu para, moj kralj, čovječe, vidi nas, jebate. Prije bi nas mogao neko iznajmiti, nego mi... Ma slušaj, šta ti govorim, to danas ide ka ludo i to se zove turizam, čovječe Boži, i tu se diže naš kakes. Lipi moje ojevanje, sve čisto. Vlasnički list, čekaj, imam i ovaj plocrt, evo šimarina plocrt. 1/1. Nikad rene ovim tuta! Pa si niste mi ništa napravili! Ništa! Zabonacalo je. Vozite se ko po ulju na valovima Radio Bonace.